hianin delete key hi kan hmet dawn ni delete key kan hmet ta BIOS alo lang ta ta hianin advanced BIOS feature hin kan kalang chuan hei boot device priority ti te hard disk drive ti te lo lang ta heta hianin kan pen drive ka kan vat hlangai ta ni chuan hei first drive hianin entirna na kan hard disk jok kha lo mai thei ta chuti nga lo chuanin first drive hianin kan pen drive ka kan thlangang tuna chuanin pen drive butei bola kan da kha Kingston DT lo di ta hei chu kan pen drive ming azil zel khanin aron kal mai don ta entirna kan pen drive kha Kingston pa lo ni kher lo thei ta pen drive dang HP pen drive ang chi ten kan back lenga escape kan medang chuan boot device priority hianin Kingston DT kan pen drive halo to ta chuanin escape angin kan back anga save changes and exit ti don ta okay press any key to boot from USB tia te chuan eng keyboard tang kan zoom het topang Windows setup EMS alo langa ta hi chuanin enter tuna hianin Windows kha loading mek ta amaro chu tuna kan load tur hi Windows pa ngai tak tak ani lawa spot mau te chu hemi computer sia ang chi te kami va siam la computer maintenance computer servicing chumi software ang chu kan load phot don ta ni starting Windows aron tita tuna hian spot mau boot suit ta chuanin aron in load ta ni hi Windows pa ngai ani lova tikhanin option sang ta Windows recovery ti te data recovery hi chu kan hard disk thil lo bo to ang chi i wang bu le na am kha ni ta ti chuan disk management ti te password and key finder hemi password and key finder mang hianin entirnan kan computer kha password manga lock bolo ni ta se khali password kha hemi password and key finder mang hianin as remove thei vek ta amaro chu tuna hi chuanin he chu kan ran kher ro lo ta hi engine na mai maya Windows 7 Ultimate tuna hi kan load operating system kan load mek ta ni chuta chuanin target user hi chuan administrator ti te alo omta kan username makati chuan reset button kan zoom me hianin computer password lo om zong kha alo in reset vek don ti na lo ni ta password thei hil awanga computer a nge on thei lo man thei lo om chi te kha hemi software tang hian asiam that thei ti na ni ti chuanin hei kan lut le ta Windows recovery hi kan enanga hemi hi chu MBR recovery ti te om ta hi MBR recovery hi chu kan hard disk khanin MBR table kha lo om lo mai thei ta internal hard disk thar kan lo le ta chuta chuanin MBR table kha om lo om sa lo ani chuwang chuanin hard disk thar khan partition kan siam zo ha hemi MBR hi kan da lu kha ngai ta chuti ni lo chuanin Windows alot thei thin do ta chuan hei tuna disk 0 ti hi chu kan hard disk akhani mai ta chuan recover kan vati hianin yes kan ti ta ta hi chuan restart kher ngai lawa no po ti lang poi to lok ta tikhanin kan hard disk akhanin master boot record an ti ta MBR chu alawin siam don ta ti chuanin Windows ka kan load thei don ti na lo ni ta ni chun heta disk management akan en lenga hemi tang hi chun hei di web data ti te lo om ta hemi hi chu
kan partition chunga mi data ho kha kan va pai vek du tai lang hemi web data tang hin apai theita entirna na kan hard disk kha virus te lo tam to theita chutianga chonin hard disk ka web veka athara partition siam thatte kha lo ngai thinta chutianga ta la chon hi tangkai mm ta ti chon hei partition web party te this web party te on ta this web para hi chonin whole hard disk pum pi khan a web don ti angeni data zong kha apai vek don ta ti chonin tuna kan entur bi ka chon partition genius hemi partition genius atang hianin kan hard disk sa partition do omsa ang chi hawa kha format te check te khating chang kha ati theita tin hemi kan partition na hi kan lo resize du ta chutianga te po chonin hei resize om vek ta khang ho kha chu ma se tun tu me chu kan soi zau lo wanga tun tu ma kan ti bera chu mbr kan ti master board record kami windows load the lo wanga windows load kan tu ma a the lo wa a the chin lo ta master board record om chin lo ta chumi va fix na chu tun tu ma hi chu ni kan ti ber kha ni ta ti chun registry recovery ti te po om ta eng te po hi achang chunin kan windows registry kha virus wangin alo che thei chutianga chunin hemi registry recovery hi kan man le kha angai thin ta okay kha registry recovery chu lo ni le ta ti chunin mbr recovery kan zo to a ti khadin windows 7 emo kan du windows 10 8.1 pon ni se kha hi computer hin kan lo thei ti na lo di ta